Explore Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Kakasi Students Union Laskan Circle, kalau ujur su Director of School and Education and Literacy, halor kakam kawai day, baka jingtung nong hikai, hasau lingdo higher secondary school, mo kayau. Kaki SU kelong, bakat kum kajing penanalat kam, nong hikai haka subjek history, haka ni ka school, kibabun kisamla kiblabiang, kakardan kilatap, ya kakam, Henry on ladam ka interview pan, shimla penmi ya ka result. Henry lakot kerpang marway, ya ka way ka kertong. Kabam simkot ka percentage kat kum ka jingkwa jong ka school. Henry hadin badan ka jing ujur, naki para biya tap ya kakam, la penduk no ya ka. Kaki SU lingba ka jing tho, belasoi du presiden kaki SU Laskan Circle, usamla lening nat tariang, buat vice presiden usamla J Shadam, keladawa nak office jong director, buat penbaik ya kan kakam, bahkan dan ka jing tungkam ka bakhuat. Kanang ban penduk mensiem, ya kisamla ki bedai hok banyo, buat ki belabiang ka kerdan. Terima kasih. Buat trik tu, tadinya. Adin bang ilayo, jujur, badan kowe ka jing fukam, kowe ke school, dengan power centian, the skin block, sounding dot high secondary school. Adin bagi ikut advertisement, juga post yang ban hikai subject history. Jadi kau kasan trik, yang pernah disebar harga ratusan, ada pendok juga interview. Henry ke ba kelapat gulung ba, adin interview. Kremsim na penmi ya result andai la syukot kerpang ya iwi kandidat kertong ba tiap kam hatu ke pos bat ba skop la susu kalong ba ita ikan di kertong iba kijit ikram kot kata ke percentage kot kumba ki kot ke interview what result ikram penmi na kaliang jongga school banang nong penyak jongga school kemudian katu kali por layak ke por ba siteng senem kila don kiba ujor sini seseng bat endang ila wat kira wat tokit ha larap ba kadon gejing bongkut gejing jid ye kan ka kam nong kai bat kum keseng ba pai ba kimi ya ka pulih putih pok bajela nimla ban su sengap ila wani kendu yo director tarasi pan keli ye kan ka jingkeli ba balai ka jia kumne keliam director ula ong ba ula tip ye ka kam bat ula kular hangi bon simkhia bat ba marmar ya gani kam mar ba kadai kam hikai kamta kam nam ta kalawai jongki samla jongi pergi pergi jongi ki bakule aga tu school kini ban yo kejing hikai ke babiang omban sujiat daki no hikai bom sim la kot daki bom sim la biang kata qualification jongki ban hikai begini gulu kita subject dia di satu school ban hidim ta sking la kedu director ulah kular ban simkia kini kam baba babanjit daki kertong nanti kita tiba tiap kam berdei hok banyo ini kam badru lada kita kiba sajiru lada kimuan kat kuma hagapor babiang la ban kondok no daga wega interview ban la ban le daga fresh interview ban khot bab lagi bepat ki candidate dan ikan kat kibo walang qualified ban tiap hatu subject negale jungi keseng ngiburu kejing maham gino kibrio kibas ngodon bor kibas ngo hanga ibu orang ba tang badai kibriu jongki la benda ki politician dan kino ki pas ngodan bor pelat ba phila ban tungkam de kibriu ki bomkot ke jung pule beti ki bomkot ke qualification ba pungthong agi kam no hikai ki kena school ini kalian pasang ni maham jur pi marba ke pule puthi ke jing nang di start ke de jing sai samna jongi ba khamtam aga pule puthi ni kwa ba ke jela jongi kan kiu aga pule puthi ndrei rakum ni pile itungkam tungjam jaki briu lajong ki bomkot ke bor ini kalian keseng nginum ailat dalele ru ya kene de kejing maham ipikir ki briu iba pin million ban le gini kam niru ngin yai bodian ban nginum ailat ipi hamtam hagaliang jong ke hikai yaki kena school ngin kalian keseng iklim bukor mar baula kular bu simkhian hi marmar ditentang ngin sa pek ngin sa dibhi ngin sele mi ru sa ke office jong di aisha wis detia ngin la ngai bodian gini kam
Kani ka school private na kadi ka school Di government. school deficit. Deficit school. Digani ka bahasa tap atau ka yo ka don jingi dai begitu ki bapek ya kani ka school. Di kata ngintip kamar bah. Kam de kam cungi ban tiga ni suka ban tip ni sutip bang kampot ke persentage jengka kat pun bakot interview ndai lajit pa di ka ya ka. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.